Сувар халықта жансамлі хиршулыт лайынды кураганзыне хойын пулдарулығы без авандарай. Чуваш республикин тада Россия культурун тавадивишлещене Анатолий Музыкантов ерсы бараган ушкан, шах ужыра ташта да житне шыржып шайынжы Чилай фестивальбе омырдурал лауреат ятне девишне. Суварзем шене сезона пуян концерт программе бе ушрещ. Анатолий Николаевич Музыкантов хужамада ташыры булдарулық негура хой суйла заилне дейін. Анжақ куынбек мариккен. Унын аслашын аслашыех таврари чаплы кеслеже булна. Хой сталаны музыка инструменте зембе туйшу үйдырық шүрене. Чваш хушинже денегерце вырыс хужамаде барасы елана герсен, візем Музыкантов сем булсадына. Пулдарулық юнба гушать. Унын пурдеблеген апышыде Валентина Тарават Чиравша, чембір енже юрлаган сен не ергелесе ерце бе баларына. Хали икешіде Россия культурында вадивишлещенесем. Ман аттекіді таштатшы. Аттен шылля, ман аслы деде, ман аслырахи. Волочат мажук мастерда жүш болна. Ништанем гурмазы болмас бол. Менер гурнават. Мазем кезе таштады кадардаште бірре. Шулалық лидері вылек бұқынды вғытыра. Туптан вылдаша. Ансамблень программе шулсерень улшынса пуянланса брать. Ташышсене потекрень вренце үстерме ансат марбулинде Анатолий Николаевич евырлыға парнаган ешимар. Потекизем балетмейстер жүмне пиле гулды шиде шулданах явышаща. Тебрушканенде пөве гемедыдыннысем. Тәппенде аслысем, кунданде сцена жіне тухмазыр пурынма булдарайманнысем, ташлама прағайманнысем әмірдір шыбек шүреші демелі. Візем хушинде пірдвансем де, ашамыш бе адисем де, кугашы бе мұнуге де бұр. Түнки парапан, авынас, савынас, ахаяс, хавал, хамырла, пердажы хыщын тепри теретленсе чуна-чунатландарать. Кураган чваш туйынде де булса гурать, адылжи дырыхінде бурнаган халық сен пірлехи ташибеде келенет. Республика Пермпачакке, она хоть шүлдезем, она трезем, она тендезем де. Пурбаре бір-бірінген айққа қайманға. Удылдадырап бір, конечно. Тунгер бейде, музыка яне бейде. Вот, капла специально, куенде даже, курайында шедеземан, тавас келмес. Эвер чавашсен. Россия культуры министерствен «Душа России» премиен кебір лауреаджы Сергей Федотов ерцебіраган еревет ансамбль хальхинде сувархыны. Музыкантов сен Ирина Хера концерда ядарласа мускавран шитне. Иге артизы надизем сцены жіндек шиденне булмалла, ашамы жінден юлашын мар. Баласыны жіндесіне. Гастролде жүрене алынақ бірле. Хавармалды негенді болман. Волынды бірейне дұқсағайны суварба. Ебі шамырсын театр беде бірейне дұқсағайны. Бірле де жүрене біріне жазем. Асламышсен бейде хаварына көгамайзем бе. Вот шамбегізе шырзем. Искусствора ішлеген жінзіне жезем. Сымақмай мұшыр херіх бір жол бірле. Ялан денебек юнашар келде де ішреде. Бір-біріне шүрзымақрана қынан мабышланы үнде дешівізем. Кебіргенжен икешінде тяс-тязақ гастроле, шул жүреве тұқса жүренебе, евірлік семде самаяқ пұлны бұл. Баллах евір бір енден зесін, мәжін дезесін. Ажазым үзеші, Каранеріні жүрал жиханде Сергейінде, малнаги ұбышқарам бұлайханде болман. Бұл вилжеденде бәтчен юлдымдан водана дұқырым. Вара каймалла гастроле. Ажазыне пірлейзі қапыры, ялали жеп бірі. Вот ажазыне стоғыма жүк бұр бірек, хамыры жеп рахмасы бір мәжін жезісін юраца шлепір вылы жей бірі. Анатолий Музыкантов, балетмейстера, Хузанды культуры институтенде вренне. Ундан чваш патшалық юрубадажы ансамбленде ішлене. Тударстан рейші прель районенде Турхан уби ялінде журалза үсіне аджан, пәдек чухне үйнер шкулне жүреме май булман. Чатмалла марташлама вренескелнебе шин гурман шерде вортын зекелене. Шитче сакрымыш классенде клубра шумада жиделичен дашлаттымырчы Аселет Анатолий Николаевич. Ялдан ним вренмедер инсуда гайзагене был.
чатмажук евор. Мәжендеден ытызен бурдер хулар едем школы искусств бедерне или училище культуры бедерне, а программа на 11 утра улуштармаш манжын. Вот, нужалында веренен. Я бы на бедердим деди мухтанды был, нимде бамас. Хоть тетемин бедер, турубанын жеп пулмазан, ташта да верене, жикшерин чудуп бедереш, пур-бір нимде даваймаш, пуш-парабан гана шабаш. Чуваш еңгіларым вали Марина Корягина, Юрий Стефанов.